أهلا وسهلا، تشرفنا بكم جميعا، ويعني نحن سعداء أننا وسط أهلينا وإخواننا هنا في مدينة موش، هذه المدينة الطيبة والطيب أهلها بإذن الله. Burada bulunduğumuz için çok mutluyuz, çok memnunuz. Burada kendi ailemizin, kendi halkımızın arasındayız Muş şehrinde. Ve burada olduğumuzdan dolayı memnuniyet duyuyoruz. وجدنا هنا بفضل الله محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدنا أن الناس هنا يعني إيمانياتهم عالية، وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام شيء كبير وشيء عظيم، وهذا هو هدف كبير ينبغي أن يتوحد عليه المسلمون. Burada gerçekten halkta peygamber sevdasını gördük. Halkın peygamberi gerçekten çok ciddi anlamda sevdiğini gördük. Ki bu büyük bir hedeftir peygamber sevgisi ve insanların bu hedef üzerinde toplanmaları gerekiyor. كذلك وجدنا دعما كبيرا من إخواننا هنا لإخوانهم هناك في مصر، وجدنا منهم مدى هذا الحرص ومدى هذا الحب وهذه الرابطة القوية التي تدل على أن المسلمين أمة واحدة. Ve gerçekten buradaki Müslümanların Mısır'daki Müslüman kardeşlerine vermiş oldukları desteği gördük. Ne kadar onları düşündüklerini, onlara destek verdiklerini burada çok açık ve net bir şekilde görmüş olduk. أن أمة بهذه العظمة وبهذه القوة لا يمكن لها أبدا أن تنكسر ولا يمكن لها أن تنهزم، ممكن تضعف أحيانا، يقع بها مصاب أحيانا، ولكنها منصورة بإذن الله. سوف نتجاوز الصعاب وسوف نستعيد المقدسات. هذه رسالة عظيمة من هذا التجمع، أن أمة المسلمين أمة كبيرة جدا، أمة عظيمة جدا فيها كل هذه الإيمانيات وكل هذا الروح. Ve son mesajım da özellikle burada bu kadar insanın, bu kadar Müslümanın bir araya gelmesi bu ümmetin yenilemeyeceğini, gerçekten ümmetin mağlup olmayacağını gösteriyor. Ümmetin başına bazı sıkıntılar, sorunlar gelebilir ama Allah'ın izniyle ümmet bu şekilde birlik, beraberlik içerisinde olduğu sürece inşallah mağlup olmayacaktır, hezimete uğramayacak. Mısır'daki direnişe, İhvan-ı Müslümine, Muhammed Mursi'ye, Muhammed